Habari, kwa majina naitwa Leonard, mimi ni member wa MBS Trinity Care. MBS Trinity Care, yani mwili, akili na nafsi. Leo ndani ya MBS Trinity Care tunakuletea mada inayohusu faida za kusamehe. Kusamehe ni hali ya kuachilia makosa ya mtu bila ya kumdhalilisha wala kumhukumu kwa makosa yake ya zamani. Faida za kusamehe, faida ya kwanza, inaimarisha kinga ya mwili. Mtu anapomsamehe mtu, kinga yake ya mwili inaimarika, kwa maana ya kuwa anakuwa hana vitu vingi moyoni, chuki, uchungu wote ambao anakuwa ameuhifadhi kwa muda mrefu. Faida ya pili, inaleta utulivu wa kiakili. Mtu anapomsamehe mtu, akili yake inakuwa imetulia, lakini pia inaweza kumfanya akili yake yeye kuwa kufocus na vitu vingine au kufocus na maendeleo zaidi. Faida ya tatu ya kusamehe, inaleta pia amani ya moyo. Anapomsamehe mtu anapata amani moyoni. Moyo unakuwa hauna shida, hauna chuki, hauna uchungu wowote wala hasira. Sisi kama MBS Trinity Care tunakwambia tunaenda lazima isemayo, wema ni mkuu.